ilana-ke ilana nakho ngathi ngikhokhile ngobani njengoba beze bethi izinto zekhansela sofuna ngikhokha 156 manje nayo imali yami sekhona ku-PayPal sekhona imali ku-PayPal bakhansela futhi amahhotela abakhansela khona mhla 3 babheda laba 156 funa ukhokha naku 156 outstanding bashintsha ama-payment method babona incane babona $7 lapha bona $7 abanani babona ngathi imali encane abazi lutho $1 wami usuke kanjalo $8 yabona imali engayikhokha $7.46 $7.46 sekhona le mali PayPal isome kanjalo. Yebo. Namhlanje ngumhla ka 17 mhla 17 bandla uLesine Thursday 17 1 July kuse 1 July awubandla le ndoda isaye kathathu nje bisho bandla toilet isaye kathathu kule nyanga isaye kathathu njena so iyadla futhi iyadla yasutha abantu sacine ngawo umhla ka 16 cina izolo ya 16 izolo so le ndoda no beku 16 ya izolo so wena mfethu yazi ke enye into engicika njengoba le ndoda ingasalethelwa bandla into abayenze lona inayo imali nayo izoyiveza la izovela kule video lena iyavela isikuyavela ekuqaleni kwayo le video izolo kuzophinda kuvele futhi ngakhokha kuyilona ku-Uber khona la ngangiyekho namhla kabani mhla ka kuzovela ngisho kona kuzovela kwa Uber ukuthini kunemali outstanding ufuna ngiyikhokhe before ngi-order yabona before ngi-order funa khona imali efuna ngiyikhokhe so njoba nje kusamile ukulethela kwami bangigqilaze eCascade khona la ngangiyekho eCascade ngithi ngiyolontunja ngangiyo-order khona ngiyi-ordele mina online ngangenza i-collection-ke khona ngangalethela okuyi-pick and collect so wena mfethu abayibiza nge-pick up khona ku-Uber so mangifika khona angazi lo mantombazana kanjani nanzu Pick and Pay Express ayikho nje into engekho lapha makungekho la front esitolo khona ngemuva so mangifika bazothi ngangithenga ama-lazy la ngathenga khona ama-lazy mhla ka 6 June ngangithenga ama-lazy nama-smoke beef wakhumbula lapha ngathenga nama-drinkana ngathenga nama-drink lawa ngase ngiveza kunesinkwa sengidla lapha ngaphandle etafuleni okumhla ka 6 lapha ngakiyi-ordele mangifika ngaphakathi sebezothi ezinye izinto azikho so nje bethi ezinye izinto azikho siyaphoqa usephuma nayo lona le iPhone uphuma nayo ilona ngisho ngithi futhi iPad yabona lokho okukhulu ya uphuma nayo lelona i-tablet futhi ngisho i-tablet akunakanga phela ngathi tablet noma i-iPad so waphuma naye selonto ngithi hayi azikho ezinye izinto intombazane lona so nje bethi azikho ezinye izinto useyalontunjana uyaconfirm akukho lokhu ngcono uthatha lokhu njengoba bethi akukho uthi angiconfirm lapho ukuthi sayiswipe lento elona la kumina efonini yami saconfirm ukuthi lento lena ayikho ngiyayikhipha edenye ekugcineni ke athi naku futhi uvelile lokho uzovela lo sengikhokhe ngiqedile mina ku-Uber imali yami sideductiwe wabona ukuthi nje i-order lami li-right now no-$8 usekhona kumanje futhi $8 lo ku-PayPal usekhona namanje lo $8 ngangizama ukuthi ngisawubekile phela ngoba phela ku-Uber la ngingasebenzisa khona lo mali ezinye indawo i-PayPal ayimvela kancane i-payment method ngaphandle kwa-Amazon so Amazon ngine-delay so lo muntu le ntombazane ngitshela lokho ukuthi okay confirm ukuthi lento sayiswipe hayi nami ngiconfirm siyabanga ngiyabona ngisakhuluma naye ngithi njengoba wenza lezo zinto-ke ngikhethe ezinye izinto ezi-above kancane ngemali ithe ukunyuka imali kulezi zinto ezinye efuna ngiyithathe ngoba amali lezi ngawenza mbalwa ngobani ngiyayibona ukuthi i-price yayo ayadula manje yena useyaphoqa ukuthi ngwandise ngiyamtshela ntombazane eCascade BP Cascade lapha ko-Montrose ngiyatshela ntombazane ko-Checkers Checkers BP Cascade yabona ngiyayitshela ntombazane ukuthi no ngiyacela-ke ngithi imali yami ingadluli ku-142
nawo lo edolo lapha yazi ngiyibalile ngiyayazi ingadluli 142 rand ngikhuluma nayo senza lento lena. Nkosi yami kwangathi iyezwa intombazane kwangathi iyezwa hhayi ngithi-ke ngoba phela zodlula lapho ayikho enye imali ezoluntunja izodecline ngimtshela lokho izodecline hhayi kwangathi iya-understand kwangathi iyezwa ukuthi izokwenza lokho okay hhayi sibuye silontunja ayigcineni-ke manje why yena sengasho ukuthi mina angiprocesse i-payment isiprocess uyena ngale muva yena njengoba iprocessa ngemuva kusho ukuthi ngiyifakile ku-payment method ngiyifakile nokwasebhenki khona nokwasebhenki u-PayPal kodwa okokuqala ngoba vele ngase ngikhokhe ngawo qaleni nje u-PayPal ngoba uwona olo makukhona eshodayo iyalonto kodwa ngiyiklikha mina makukhona eshodayo ku-PayPal efuna i-decline ngiyiklikha mina ukuthini kube i-bank account okuyi-payment method ngiyabona ukuba iyona lo kodwa ngangiselekte u-PayPal-ke ngalelo langa hhayi right-ke ngiyaxakeka-ke mina kusho ukuthi njengoba ephethe le tablet phela inamandla i-tablet njengoba ephethe le tablet uyakwazi ukuthi kuma-payment method ashintshe yena kube asebenzise i-bank account wayibo lonto asebenzise i-debit card washintsha kwa-debit card yena uma ngibheka ngobani isithi decline iyenza ngisekhona lapho ngize ngiyathuka mina decline yese-absa leyo ithi ya-decline ngathi mina sisathele ngathi hayi ubanike lo sozama ukulontonja ubanike lo sozama ukulontonja ngibheka athi ngena imeseji yasebhenki ithi decline ngithi ubanike lo ngabe sozama ukulontonja ngoba ngiyazi phela mina ukuthi uPayPal imali izoba right hhayi nkosi yami hhayi kuba futhi kwathuleka lapho hhayi right-ke kwenza ba-process i-order lami hhayi banginika lezi zinto banginika lezi ngaphuma nje bangaphuma ngayohlala nje ngaphandle nakho kuzovela ngizozama ukuveza kule video malona iy'thombe zakhona ama-screenshot akhona nalapha kushoyo ku-Uber ukuthi before ngenze i-order funa ngikhokhele imali lena 156 ayithi nakhu-ke sebeyadlula bona ku-142 la ngikhuluma ngawo kube badlulanga ku-142 I think izoba right lento izolunga so wena mfethu-ke luke kuhamba ngaphuma ngadla bandla lo malona laphayana hhayi right-ke ngalinaki le message ukuthi ubani lona osezama ukudebhitha kwi-akhawunti yami ngisabuke le message evele i-apps and minazo 10 rand lapho ngaleso sikhathi minazo 10 rand hhayi right lithi malishona ilanga ngalolo langa nakhu-ke sengiyabona ngiyangena kwi-app lana funa ngirate lezi zinto zami ngayirate lezi zinto zami bandla khona ku-Uber ngayirate bandla hhayi after that kunemali okufuna ngiyikhokhe hawu 150 ngathi okay 156 lo ngikhokhe kanjani ngaphuma ku-Uber fast kwi-app ngangena ku-PayPal angithi u-PayPal hawu nayo imali isekanjalo and nayi ne-email ya-confirma futhi nangiyivezile futhi labo PayPal eshoyo ukuthi mina ngase ngikhokhile nje seku-right nayo iyavela le email kule video le eshoyo nje ngase ngikhokhile seku-right mina sekushintshelani-ke manje ama-payment method and ukukhokha kwami nakho akudlulile kule mali lapha ku-PayPal mina kwaba $7.27 $7.27 ya $7.27 so wena mfethu hawu mangithi hawu isekhona nawu edola ayidlekanga imali yami nakusho ukuthi washintsha i-payment method la ntombazane lapha ekhaseti yashintsha i-payment method akudlekile imali lana ngithi mina idecline mhlampe isizama ukuthi ithathe eshodayo ebhenki ngithi mina mhlampe ithathile lena yase-PayPal lamadola ku-PayPal siyakushoda-ke ngoba asangadluli 142 njengoba sedlulile ku-156 mhlawumbe bathathe lo edola kwase kwaba sebezama ukugcwalisela ngale yasebhenki ngoba ngabatshela ukuthi hayi ibhenki yami ayinamali futhi ngabatshela ukuthi ayinamali ukhohle lokhu ebhenki ayinamali hayi umhla ka-6 njalo lapho 6 June hayi ngakusasa futhi babhizi bazama ukudebhitha and badebhitha kabili cabanga badebhitha kabili kusho ukuthi njengoba edebhitha kabili wo-10 rand ababili 10 i-decline nje 10 rand yena kabili sometime kusho ukuthi 20 rand nangesuku elilandelayo futhi mhla ka-7 njalo wenza lokho kabili nangosuku elilandelayo mhla ka-8 same story
same story futhi mhla ka-8 badibhithe kabili futhi kusho ukuthi kuba no-40 rand lapho plus nalo 10 owenzeka ngawo umhla ka-6 ngisekhona kusho ukuthi le mali sebehlanganisa u-50. Hhayi mhla ka-9 kwathi ukuthuleka mhla ka-9 June. Mhla ka-10 awukwesuka futhi ngavuswa yiwona futhi lo meseji kuqi kabili futhi o-10 rand ababe odecline ababili futhi. Hhayi ngalo langa mhla ka-10 June la ngaya khona ngaphakathi ebrentshini la eDindeni Mall ngafike ngabachazela ukuthi hayibo ayikhona babhizi khona babhizi la bangihlalele vele iyavela phela ngo-statement ongathi uphi uzama ukulontunja ngangachaza-ke into eningi ebhenki ngathi hayi abangishintshela ikhadi. Hhayi ulishintsha kwami ikhadi ngalishintsha-ke ikhadi right uzuboneke ukuthi obhastele ngashintsha right mhla ka-10 June. Hhayi kuzobe 10 minutes akulutho. Eyi mhla ka-10 June-ke lapho manje sengishintshile ikhadi right. Hhayi ngaphuma ngithi hhayi nami sengikhululekile ukuthi hhayi-ke kuzoke kuthule indaba yalabantu ngishintshe nekhadi. Hhayi right ngayikhipha futhi ne-payment method ku-Uber lelo yebhenki ngase ngiyikhiphile remove ku-Uber kwi-app. Hhayi-ke hhayi mana futhi kudlule bani mhla ka-10 mhla ka-11 mhla ka-12 futhi same story decline ababili. Ngithi mangibheka vele ngiyabona u-statement hawu nkosi yami sebekwazi bayithola kanjani-ke futhi manje ilona ngoba sengishintshe ikhadi bakuthola kanjani lokho ngiyabona ukuthi obhastele ngathi obhastele ngavele ngaphuma ngomqondo-ke ngangenaphi ngangena kuyona i-app vele lento kwafuna ngiyele futhi ekuqaleni ngingalishintshile ikhadi kuzoba malona ngizolokha i-online purchase yabo bafuna ngilokhe i-online purchase yabona. Hhayi ngayilokha so nje sengiphile ngakho ukuthi ngilokhile ilona i-online purchase ekhadini lami sekusiza lokho ukuthi bangakwazi ukuthi baloku belontunja. So manje angisakwazi nokuthi ngiyifake athi ngicika nalento abayenzayo decline abaningi lana. So nje angisakwazi nokuyifaka ku-PayPal yona lamadora ngabe ngiyawafaka sengivele ngithenge i-airtime i-airtime mina ngithenga ngabo 100 hhayi ngithenga i-airtime ngoba ngabe ngifaka khona ngabe kade siyagcwala kulona bese ngiyalontunja kodwa phela vele ngiyogcina ngiyikhokhile ngoba kushoda kancane funa ngifake bani funa ngifake nje khona ngiyobona ngifaka nini bese ngiyayikhokha lo mali ngiqhubeke ngi-order ngizokhokha ngayo kodwa u-PayPal njengoba nawo $8 ngigcwalisela yona bese-ke ngiyalontunja bese ngiyakhokha sona leso sikweletu ngiqhubeke ngilethele. So wena mfethu eyi yabona-ke ukuthi obhastede ngempela ushintsha ngisho ikhadi baqhubeke futhi babe phezu kwakho kanjena. Nakho ngivezile lana ngiveze yona ngikhuluma ngayo-ke le ndaba ka-Uber namhlanje lana ukuthi nakho avela la nakho kule video uzobona zavela lelona ama-screenshot lawa khona achazayo ukuthi eyi bayayidinga le mali ukuze ngiqhubeke ngi-order khona-ke bona sakuliyona nami kodwa nabo abangisizi kangako into engicikayo abangisiza ngakho ngangilahlekelwe ifoni kunemali yami 220 osale khona kwi-akhawunti yami endala abakwazi ukubuyisa 220 osele kuyilona kwi-Uber wallet. Nangihlezi ngibachazela bangibuyiseli leyo mali. Hawu kufuneka bakwazi ukuthi bayibuyise betrace ngayo nakho njengoba bekwazi ukulandela ngishintshe ikhadi abalandeli nganiki le mali yami eyasala ku-wallet. Wabona-ke nje nabo abanalo iqiniso ngaleyo ndlela. So this is why ngithi kodwa vele futhi kuyafana uma ngilontunja ilona andistrabha i-account still abantu abangakwazi ukuthi bangilandele. So ngiyogcina ngiyikhokhile nje leyo mali kodwa bayangicika njengoba bengakwazi abayi-track-i ngani imali yami le ku-wallet 200 something ku-wallet ibuye nayo phela njengoba bekwazi ukungilandela sengishintshe ikhadi. Uyabonakala ukuthi ba-wrong-ke nangalokho. So-ke njena banginika inkinga labantu. That is why-ke le ndoda yabona ihle no-$8 ngabe ibuye i-order nje izinto thizeni idayise nangadayisi mhlawumbe ngoba vele singa-odeli ukudayisa phana ngeke ithole buke ngakwazi uku-order ngisho impuphu kolona kugame kodwa manje manga-order impuphu ilethelwa bangafaka osisi ngathi baze bathini hawu sinezalukwazi ezithungayo thina kusho ukuthi ngaqaqe leyo mpuphu thele lo sisi lo phawuda njengoba ngisho nabafaka osisi ukuthi uyayipheka impuphu ibushephisi. Awubona ukuthi uyayipheka ngeshephisi impuphu.
So nje that is why ngithi hayi ngeke ngikwazi ukuthi ngi-odele. That is why mina ngithanda ukuthi ngiyithathele esitolo into uma ngisele. Yabona osisi abalungile. So-ke njena hayi le ndoda iyathanda nokuy'buka, hhayi yabona nje iyadla impela kulezi nsuku, hhayi iyadla. Idla isidla impela le ndoda. So-ke njena eyi bakunika inkinga le ndaba ka-Uber. Bengibabona indaba sengicikile abodiklani kodwa ukuba babenza abodiklani abalandelana kanjena ngabe kade ngayifaka le mali ngayikhokha ngoba phela sibuye sithole iy'pesheli khona, zikhona iy'pesheli kuyayijabulisa. That is why ufuna buye kucuthele lezi y'pesheli engiy'thola khona. Idlulisa ukuthi uba zabula le ndoda sisekhona futhi sisabe sisalile njengaleliya langa sisasele. So-ke njena ngizokubona kodwa ngiyilontunja nini ngobani ngingena futhi makhona ngizoyi-process-a after ngithi airtime okokugcina bese-ke ngiphushela yona. Ngiphusha ngawo ama-survey le mali ezihlangane ukuthi mangenza i-payout kube i-PayPal. Ngikhiphe le airtime okugcina ngoba ngiyakweleta kwi-airtime. So nje ngangikhokhile isikweletu se-airtime ngoba kuyasiza uma uzoboleka i-airtime. Eyi ilokho-ke nje engikushoyo ukuthi eyi la bantu banginika inkinga-ke le nto abayenza e-Casket. Ngiyofika ngibatshele nabo seku-right ukuthi eyi bangalokhu bengena kuma-payment method ngoba mina sengikhokhe ngiqedile. Inkinga iphutha labo lelo. So-ke njena baphile abantu zabula njalo le ndoda ilontunjini idlile isizodla lokho okokugcina bese iyalala bandla. Hhayi-ke abantu-ke soke sibonane-ke khumbule-ke le ndoda njengoba ishilo nakhu kuzovela-ke ngicela banothise abantu kuzovela kuma-screenshot awu lona nawo amanye futhi ngizamile ukuwaveza ekuqaleni amanye azovela futhi ama-screenshot aseza ekugcineni. Abuyekeza ngizofaka futhi nalawa avela ekuqaleni. So-ke njena balontunja abantu konje bengithini ngisho angisazi ngithini. So-ke njena eyi le nyanga-ke ngisaye kathathu bandla ngigcine khona izolo mhla ka-16. So-ke sibone ukuthi uJulayi uyophela iye kangaki le ndoda. Sikhumbule futhi ukuthi ngoJuni iye ka-8, ngoMeyi yaya ka-10, kuzobe u-April yaya ka-7. So-ke sibone ukuthi uJulayi uyophela iye kangaki. Sekathathu kulo Julayi. Hhayi iyadla impela le ndoda nayo iyazizwa nje ukuthi hhayi ikhululekile futhi iya-relax ngoba iy'hlalela ekhaya uyabona. Ihlalela ekhaya yinhle. Okay hhayi baphile abantu-ke sizobonana.